din ha sa Kauswagan, regards ko. Hi! Tita in Canada! Hi ma! Hi pa! Seat check with Jason. So my top is... F niya. Next you know, Super! Taylor Swift, he only texted her. They met when they were young. Good. Nice. Okay, we're up for the set 4 church na location. Wow. Hi Derek. Good morning Derek. So isa kita gid una sa seal. Wow! Thank you, Ate Dawn! Welcome! Sir, hello po. Ako po ang inyong sila po ngayon. Okay, so yung order po yung po. Taro nga! Asa yung ganda? Tama ba tayo pa? Ano yung po? Hi, so this is Jane's phone. Takeover namin ni Judy. They're shooting the classroom scene. Shooting everyone. So the recite karon si Christian. Ano? Si Romeo. Ang teacher karon kay si Christian. So naa si Jane over there. Outfit na mga persons. Hello! Hi! Wow, nakakapala siyan. Okay, next scene. What's the next scene? Food court. Ready na mo? Defense mechanism. home court advantage. Creative director, how's everything so far? Gamay na lang, so I'm excited that we're gonna be finished. Wow! Ay, natasakang pagka-law student. Yeah, thank you for the energy. And thank you for your beauty. Nag-rest back ba? So mag-take over me again sa vlog ni Jane. O, ikaw ka mo. Magsalita ka naman. My God! Pulos tayo bakla. Pulot yun. Oo, ang init kasi siya. Gabi ko pa ito. Lechong law Baka? student. Nice. Ginagawa na at least. Mahal. Ang lechon nga student, Lotson. Kainis. Ganahan ka na ni-heal kay Beth Curry. Show it kay siya. But She's so funny. So we would like to introduce our guest speaker for today. Ayun po siya, kulay gold. Si Local correspondent. Francis. Ano pangalan niya? Xavier Francis. Xavier. Hindi ba siya si Francis Xavier? Francis Xavier. Ay, ang tingin Alam niyo ba, as extra na lang yung harap na ako. So basically, yung mga MC Lockdets, mga Yay! Tita din ha sa Kauswagan, regards ko. Hi! Tita in Canada! Hi ma! Hi pa! Hello, hello! Pag-magpagsakan pa!
Excited. Sir.